Ne bih ja padao u euforiju, govorio novi heroj ili bilo šta slično. Ja sam tu da odradim svoj posao na najbolji način što znam, a priča o herojstvu da ostavimo za neke veće utakmice i bolje rezultate. Slušao sam ranije dosta o tom derbiju jer imam dosta prijatelja koji su igrali ranije što u Vardaru, što u Metalurgu i od njih sam slušao dosta o tom derbiju i o naboju koji taj derbi nosi. Međutim, ja sam relativno kratko tu i dosta sam izolovan od dešavanja van kluba, tako da nisam siguran koliko sam osjetio na najbolji način derbi kao derbi. Ne mogu da kažem da je za mene nosio neki veći naboj od ostalih utakmica, ali sam siguran da Makedoncima to mnogo znači. Za ovo 2 mjeseca sam shvatio da se radi o velikom rivalstvu, o velikoj konkurenciji, da svima mnogo znači pobjeda, ali zar ne znači u svakoj utakmici pobjeda svakom mnogo. Intervencije koje su u nekim važnim momentima utakmice same po sebi značajnije, ali što se mene lično tiče, ja ne bih izdvajao nije. Mislim da imamo jednu izuzetno korektnu saradnju, da se jako dobro slažemo van terena kao i na terenu. Jeste da je nemoguće da igramo u istom momentu, da na neki način ne možemo da igramo zajedno, ali mislim da se potpomažemo na najbolji način kada sam ja na golu kao i kada je on. Potencijal Metalurga je sigurno u jednoj dobroj skupini kvalitetnih igrača na svim pozicijama, u jednom dosta dobrom radu i mislim da individualni kvalitet koji posjeduje većina momaka koji tu igraju je presudan u većini naših utakmica.